prejšnjič v najbolj resničnostnem šovu na vašem kanalu v odprtem oddelku. Ne, sem si to zaslužil. Što mi je bilo tega treba, a ne? Živijo. Kako si kaj? Živijo. Kako si? Dobar. Kako ti ime? Tunčka. Pa ovo je nešto najgadnije, što sem videl v životu. In moja ružica je lepša, a ne? Po domače se je reklo pri gozenčkov, ne, pri polohu, ne, pri čočkov, pri kraljev. Iznenađenje! Evo, iznenađenje! Nekaj se govori, da si gre to garbo. Ja, tudi gre to garbo. Tudi, dokler je bila še mlada, tudi, lej. Si čitao ovog s HKSP-ara, Viljama? A kdo ga je napisal? Zamešal sem. Pa govoril se po slovensko. Čisto slovensko govori. A šta vam je to govorilo? Čekajte, samo... Kaj je druga? Daj si drugo nogo. Ne, samo malo mi se zaglavilo. Zaglavilo si se ti zdaj, Ne mogo da skinem. Sam se je v znamku. Odprti oddelek vsakih 14 dni, samo na vašem kanalu. Govorilo.